Cinema Epoch nabateguye neza cyane bamfasha umunsi ku munsi kugira ngo filime ibashe kuba yangiraho nawe kugira ngo ikugereho ibanza guca mu ruganda nkayicura neza cyane 5 kwa 5 bikagenda neza. Iyi filime kugira ngo ikugereho iba yanyuze mu biganza byinshi baba barayiteguye ari benshi noneho bakayimereza nanjye nkayigutegurira sha Cinelight Entertainment nabona abandi bamfashije kugira ngo kangereho nakubwiyeho kugira ngo kakugereho kabanza guca mu ruganda gacura neza cyane 5 kwa 5 bikagenda neza. Gregory Hatanaka present nabona abandi bamfashije kugira ngo kangereho. Filime ni nziza filime ngizi ngizi lecture rwa kirara na filime mbi njyanzana nibibaho na filime mbi njyanzana bimeze bite tangire hangaha arabarasanaga yuse cyane takunangaha bari kurasana ku muhanda kunangaha mu bararasana ibaze n'abagabo ngo amakote shaba ariko bamuri bubi ngo amakote bamuri bubi kunangaha yuse cyane yuse cyane. Come on now. Sohoka sha biganza biri hasi none hangaha No way. ntabwo bishoboka Trader CKG. mugambanyi gusa shaho narakwizeye mwana umuryango wanjye warakwizeye This way. datwihangane bigomba kuba gutya Deacon. ngomba kukujyana sha You. abe wowe Dead or alive. wapfuye cyangwa se uri muzima ngomba kugutwara uko byagenda kose. Cop is honorable. Se urakeka ko umupolisi ni iby'icyubahiro sha Corrupted. bariya barya ruswa bameze nkatwe twese barya ruswa uko byagenda kose ikigambo kirya ruswa nimba ndatse wamugengo Yes. I'm not going to jail today. ntabwo ndi bujya muri gereza uyu munsi sha barakubeshya Everybody buri umwe wese is going to come after you. azagukurikira uko byagenda kose. Days, iminsi yawe numbers. irabaza uko byagenda kose sha Brother, you have disowned me. waranyirengagije You have dishonored me. icyubahiro cyanjye uracyangiza wa muginga we umuryango wanjye uracyangiza icyubahiro cyawo After ndetse n'icyubahiro cy'abayakuza. there will be no more. mva we nyuma y'ibi ngibi byose nta kintu uko byagenda kose ugomba kugenda abe wowe abayakuza muri uyu muryango ugomba kuvamo muri uyu mujyi ugomba kuvamo wa mukinga we tumushyira hasi tamushyira hasi tamushyira hasi ndati kubera iki I love you like a brother. nagukunze nk'umuvandimwe This is how you pay me back. ese ubu nibwo buryo unyishyuyemo kwera Cross the line. wararengereye I will see you in the hell. ndakubona mu kuzimu kanyagwe ndakubona mu kuzimu bamushyizemo shaho bahise bamushyiramo ukabura ahangaha ni umupolisi twabyumvise ariko mubibwira atabe wowe bazakwirukankana uko byagenda kose yakuzaga niko bakise filime keza cyane bamanuye ngo ni umukobwa w'umuyakuza filime nziza ugenda imanuka nta gutinda mu lecture rwa kirara noneho bintu bikora neza. Cinelight Entertainment bateguye neza cyane bamfasha kugira ngo kangireho bimeze bite tangira hangaha hari umukobwa uyice niba atari umugore Emiko Ishi karimo 5 kwa 5 Masashi ishuka izishuka ni ibiki peka amazina nako nangaha niyo nangiriye umukobwa uhari niba atari umugore bakigize murare ni benshi cyane abakinnyi ni nyinshi cyaro rwakira noneho njye ntago wambona kuri screen yawe kugira ngo umenye ko ndenze urwego mba ndiho ntago ari urwego rwabo ngaba reka cyo sasa urangaha marabyina imibyinire yabo n'abayakuza yumvishe nyine ko ari abayakuza twageze mu Buyapani twageze mu Buyapani ngaha harimo inshonzi ibiki byose ntago ari amafi n'inshonzi cyo twakuriye se shaka twazibonaga nyinshi lecture rwa kirara meze bite Louis yarakanditse n'agafilime karanganangiye takise yakuzaga umukobwa w'umuyakuza twabonye target irangaha muri California hangaha rero niyo kenje agiye kujya umugabo w'isaha sharahageze bamukumiye amashyi ni wa mupolisi twabonye wari uri ku muhanda ari kurasa abantu akirasha kiranga gombe kwa binejeje gushyira hasi ba boss byari bimeze bite witwa Kenji ibyo sinabivugaho ugiye kuba umupolisi wa mbere wano mu Buyapani sha n'iby'icyubahiro mwana urakoze nyine ariko ntabwo ariyo mpamvu nakoze biriya
mwana ikiranga I can already see bitekerezeho mwana njye ndi kubibona so much publicity. ugiye kuba icyamamare Deals, movie studios, ubone diro z'ibitabo a film about this. filime bajya bakwandika waba icyamamare mwana wakwinjirizamo ibi ngibi byose Easy guy. uwo musazi wamukinga we Why did you become a detective? ubundi kuki wabaye umupolisi I'm not doing for that kind of stuff. njye ntabwo ibi ngibi ndi kubikora kugira ngo mbe icyamamare nyine I'm just serving ndi guhereza and keep peace in the society. no kugira ngo sosiyete yacu igume irimo amahoro imyaka myinshi cyane I would love to be a movie star. njye nakibereye rero umusitari buriya w'amafilimi Gotta find a job that pays, right? ariko ugomba gushaka akazi kakwishyura neza siko bimeze Wanna get married? ati niba ushaka gushyingirwa rero buriya ugakura umuryango ibyo ngibyo byose nyine uba ugomba kubikora Keep my job. nyine akazi kanjye ndakagumaho Sir. tekerezo kizimasha kenji we tubone na n'inyuma nuranga yitwa kenji polisi twatangiye yica umuntu kandi wari waramukunze ntabwo nanga Another number? ngo nakazi sha yagufashe nk'umuvandimwe wa mukinga we Did you? yarakwizeye wari waje ahangaha You Jingi? ese wibagiwe icyubahiro cyawe sha wibagiwe buri kimwe cyose High and mighty. kwibwira ngo uri umuntu wo hejuru rero uri ikigwari ntacyo uri cyo wa mukinga we No honor. nta cyubahiro kiri mu kubeshya That. ko ni kwanyingishije ni kwanyigishije wa mukinga we ngo nta cyubahiro kiri mu kubeshya umugabo urahangana umupolisi banze yagambaniye abantu buri mwese ari kuza amubwira ati nagufashe nk'umuvandimwe nawe yagufashe nk'umuvandimwe umugabo urahanga abanza ari babita imbeba yabitekereje arangaha aricara ayayay jinga namushyize hasi sha jinga wigira umuyakuza gusa ni ibyihebe byihebe byo mu Buyapani aranga sasa tagafoto wagira ngo karimo umuryango we yaramagaye ahangaha Captain speaking. kapiteni ari kuvuga So you're telling me none urambwira ngo someone from the ngo hari umuntu turutse mu ngabo za Vietnam Vietnam wadutanze sha he admitted it? yabyemeye Has this been confirmed? none si ngibi byemejwe ra uranga Are you sure? urabizi neza Okay, okay I'll send our best guy ndohereza umuntu mwiza cyane uwa mbere tomorrow. ejo kandi tomorrow You have my word. mfite ijambo ryanjye Tomorrow. ejo uko byagenda kose azaba ari aho ngaho bimeze bite kabura ahangaha kabura ahangaha ntumbaze ashinzwe iki ngo yadutanze Kenzie, kenshi we come into my office. waza muri ofisi yanjye sha cya kendi kiraza nyakubahwa Shut the door. kabaza ari umupolisi Listen, kwinginze yaramusuhuje Kenzie, kenshi we icara sha kenshi yaraje you've been doing a good job. wamye ukora akazi keza mwana Thank you. warakoze Service to the state kuri savisi yawe wahereje leta and for keeping our people safe. ndetse no gutuma abantu baguma batekanye urakoze kapiteni Trying to protect and serve. njye ndi kugerageza guhereza You've been with no us kurinda years, umaze akazi imyaka 20 yose udukorera working on the same case. kandi ukora ku birego bimwe I'd like to give you a raise. bifuza rero kukuzamura sha agwa promosiyo Deserve it. kandi urabikwiriye You, Captain. gato urakoze kapiteni we Just doing my job. njye ndi gukora akazi kanjye I will polisi uruhanga in time. nakifite ko nagasubira mu gihe nkakora ibyo uri gukora nawe See, ndabona nyine up around the Yakuza nanjye nakuze nzengurutswe n'abayakuza to be a good citizen ariko nahisemo kuba umuturage mwiza ni kigabo kiranga is honorable. nkakora ikiri cyiza nicyo gitanga icyubahiro hanyuma se wari umize ute nyumvira nawe igihe bagahereye ndavuga nyine nyuma yo kwica ikigabo kiranga It's okay, but ndati bimeze neza just another day on the job. n'undi munsi nyine w'akazi There's something I need to tell you. hari ikintu rero nshaka kukubwira Your assignment, akazi kawe it's not over yet. ntabwo kararangira kaburanga ngo kazi ke ntabwo kararangira kenji What now? none se kandi nderekeza ubu ngubu And you to Los Angeles, ndashaka kohereza LA Los Angeles Yakuza, ukajya gushyira hasi abayakuza basigaye and operates there. ari gukontorolayo ari no gukorerayo vangaha The LAPD, LAPD the group of Vietnamese, bavuze nyine ko hari umuntu waturutse mu Vietnam DC and ketamine. ngo bari kugenda bacuruza ibiyobyabwenge One, ngo hari umuntu rero Vietnamese wo ku side, ruhande rwa Vietnam ratted and said wabatanze avuga ko ice from a Yakuza, bahabwa ibyo bicuruzwa n'abayakuza Little Tokyo. bakorera nyine muri Tokyo ntoya cyane muri downtown LA Yes, Los Angeles Investigation. hanyuma kandi We actually know who the heads are. igipolisi hariya muri Los Angeles cyatangiye gukora iperereza
kuri abo bantu nyine bari gukora ibyo biyobyabwenge. Captain, Kapiteni we, I was planning on... ndi gupanga nyine kujya mu kavakansi n'umuryango wanjye, ndi kubipanga none urambwiye kandi ngo ujye muri Los Angeles muri Amerika. I need you to go tomorrow. Nshaka kugira ngo uzajye ejo. First flight out. Ndege ya mbere izamanuka zahita umanukana nayo. Sure. That's so. Okay. Okay. When you get to downtown LA. Nugera rero aho ngaho muri ako kagigi. And with detective. Nshaka kugira ngo uzagende uhure n'umupolisi witwa John. Working on the case. Ni umuntu uri gukora ku kirego. The man leading the efforts in the... Mugabo rero uyoboye muri ako kagi bamwita ngo ni Hiro. Man. He's Akagabo gatoya kakayapani ariko umunya businessman ukomeye cyane. Acuruza ibiyobyabwenge muri Los Angeles aho ngaho. a ranch in Agua Dulce and several real estate. Afite inzu ye akorera aho ngaho muri iyo leta. And ibicuruzwa byose byinjirayo ndetse kandi ngo yaranaguye akorana no muri Las Vegas. I know the guy. Kapiteni we uwo muntu ndakeka ndamuzi. Ndakeka ndamuzi kagiye kumanuka agenda bakuri muri Amerika. Yes sir. Kora akazi keza mwana ndategunye kubaho. Count on me. Wanyishingikirizaho dati wanyishingikirizaho nta kibazo. Uranga ati ibintu nabikora neza. Kaburanga yaje kugera kureba inshuti ze. Akandi kagasore yaraye kubwiye kari kumubwira kati ntakwibera umusitari buriya. Los Angeles already. Kukubwira mwana hano ugiye muri Los Angeles Hollywood iriyo. Witangira kandi kayiwe. You're really into that movie and... Ibyo bintu biko by'ama movie, amafilime bya Hollywood. Ati ni inzozi zanjye mwana. Hollywood, huh? Nyakubaha Hollywood nyine. Bring me a souvenir. Wazanzanira kanutse buriya ro. Ushaka iki? I don't know, what do you think? Simbizi nyine uratekereza iki buriya? Like when the Tekereza iki? Ati nyine buriya yakuzanira nk'akantu nyine. An Oscar. Oscar niko bakita ngo ni Oscar sha. Niko bakita. Kai, you should really wa mwana we wakagerageje stuff or whatever. ibyo bintu nyine by'uburimo. telling you I want Ushatse wava ku kazi nyine ukabijyamo uko ubishaka. the opportunity is not there for me. Ndatarega amahirwe yanjye ntabwo ari hariya hanze. Right there. Ariko wowe ayo mahirwe ariyo. Tour. Uri umusazi wa mugenga we. Ntabwo ngiye kwinezeza. Ndi gukora akazi kanjye. You're a big shot now. So. Yego nyine genda kora akazi sha. A little fun. Yabizi mwana kuzinezeza uriyo. Muri Amerika niyo agiye kujya agiye gukorera akazi. Yesterday. Hanyuma se kandi wa mukobwa ejo hashize yarameze ati Almost got your ass kicked. yaragiye kugukubita neza neza. Girl. Kubyuriya mukobwa rero. Wa mukobwa wari kumutonganya. Used to teach her. Nawe zamwigisha. I taught her the way Namwigishije nyine of the sword. buryo bakoreshamo inkota. So you're a sensei? Zengo wabaye sensei rero. When that Kuva ryari ibyo bintu warabitangiye? Wabaye sensei ryari? Bro. Dati ni igihe cya kera. And she's the sister to Masakeda. Ndetse kandi ni mushiki wa Mazagera. Wa muginga nishe ejo bundi. Yari mushiki we. Wihangane nyine nta kundi. She and they crossed the line. We rero nabo barenze umurongo. Third business Ntago bakabe baratangiye business in our city. yo gucuruza ibiyobyabwenge mu mujyi wacu. You okay? Baza kumena neza se buriya ra? Yeah. Dati ndamera neza. Please watch out for my Sa family nyine ndabinginze. while I'm gone. Mugenzi aba nagiye muzite ku muryango wanjye. you want. Ati buri kimwe cyose ushaka wonikaye. Ati buri kimwe cyose ushaka. So, Hanyuma rero how's your crazy girlfriend? wa girlfriend wawe umusazi se ameze ate kandi? Tuvuye mu kazi. Now, huh? Ngo noneho tubirimo neza. Mugabo ngo agiye gukorera akazi muri Amerika. Bamwita Kenji. Kujya muri Amerika. Sasa Kai aranga akurana na Kenji. Tata we. Nakunanga waje mutera inkota. Nawe waje mutera inkota. Niba mukobwa twabonyera? Niba mukobwa twabonye waje mutera inkota. Ngo ni mushiki cyangwa se afatwa nka mushiki uwo bishe. Kenji we Dead. Kai yapfuye sha. Kubayitse bayahake. He got stabbed. Bayitse bayahake Kenji. It looks like sword. Ati umuturanyi yavuze yuko nyine ngo yumvishe abantu barimo barwana bamuteye inkota. Bimeze bite? Kai bahise bamwica. Gusa suranga. Hello?
gerageza neza neza. I just arrived Muri Amerika. airport. Ngeze ku kibuga cy'indege by'aka kanya. I'm heading toward the... Ndimo ndaza kuri hoteli nyine. Thank you so much. Murakoze. Kaburanga. See you soon. Ngo tubonane nyuma. Bye. Sasa yahise agera muri Amerika. Yose cyane. Agiye gukorera akazi. Barangize abayakuza. Bavane mu nzira. Babakure mu nzira. Kubesaza ku rundi ruhande hari umugabo uranga. Umugabo ni umugore. Ni umugabo tayari. Gukumbuye papa. Siko kiranga. Ati ndagukumbuye papa. Shepherd. Imana. Being one. N'umurinzi wanjye. Lie down and Kandi ntacyo nabura mufite. he leads me Anjyana mu bwatsi bwiza cyane. Akanyobora ahari amazi meza. Agarura roho yanjye akayishyira mu buzima bwiza. this for his name's sake. Anyobora mu nzira nziza kubw'izina rye. I walk through the valley, Nubwo nanyura mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu, fear no evil, nta kibi natinya, for you are with me. kubera yuko waba uri kumwe nanjye. Right. Amagambo yo muri Bibiliya umugabo arimo arayasoma. Comfort me. Ndetse kandi abantu bawe baranturisha. Prepare a table before me. Waneguriye ameza imbere y'abanzi banjye. Anoint my head with Ndetse umutwe wanjye my cup ukomeje kugenda urinda abanzi banjye. will follow me. Ndetse kandi ubwiza bwawe n'urukundo byawe birankurikirana minsi yose. The house of the Lord. Ndetse kandi nanjye nzaba mu nzu yawe iteka ryose. Kaburanga arimo arasoma amagambo yo muri Bibiliya. Abantu dusoma Bibiliya nyine turabizi. Tuba twahise tubyumva neza. Kikaba kirangaha umugabo yiyeguriye Imana. Yahisemo kwiyegurira Imana. Ruranga ku ruhande numeze impamvu wamutweretse, ariko nyine buriya bifite aho bihuriye. Kumva ngaha ku ruhande Chris we Come here. ngwino hano sha. Kikaba kirangaha sasa Kenji yageze hano ubona arahari aho Chris ngari. Meet Detective Kenji Kai. Hura na polisi rero afande Kenji aturutse mu Buyapani sha. Meet you. Ndagora nawe. I've heard a lot about you. Nakumvisha byinshi mwana. Detective Chris Nico. Hanyuma rero uyu wo mwita Chris. Sit down. Mwicare hasi rero. Maze ngo yarafande. Bagiye kujya mu kazi. Tangira akazi. Able to take down the Yakuza. Kenji rero yabashije kuba yashyira hasi abayakuza mu Buyapani, bashyira hasi bose. J-Town? Ariko hano ni muri J-Town. Okay. Ndati ni rero Tokyo. Really Tokyo nyine ntoya. in here. Hano dufite situation ikomeye cyane. Ibiyobyabwenge In ecstasy. bagenda bacuruza. The streets are run rampant with it, right? Uyu muhanda by'aka kanya know this, Chris. wafashwe n'abantu bacuruza ibiyobyabwenge. Because he has expertise in taking Kandi Chris we urabizi. in Japan. Yeah, we Uyu got mugabo rero azadufasha kuko yabikoze no mu Buyapani. and it's gonna stir up the hornet's nest out here. Hano ariko nyine This is bagiye kudufasha nyine icyari cyawe kikava ahangaha. Hari situation ikomeye cyane ahangaha And right. kushwa mu bitekereza. there's ecstasy, Imiryango myinshi iri kugenda ipfa. ketamine. Ibi biyobyabwenge biri buri hamwe hose. Yeah. Yego And if you need my resource, niba hari icyo ukeneye rero buriya icyo ari cyo cyose, ears around here amatwi yanjye n'amaso yanjye bizabera biri ahangaha. to ask me anything. Wamaze buri kimwe cyose ushaka. Thank you. Can I count on both you guys? Yeah. Sinabikingiriza ora ndati biroroshye cyane. Tuzakora uko dushoboye uko ariko kose. Ko mushoboye sha? This. Cyangwa kugira ngo mubyiteho uko byagenda kose. I'll take care of it. Nzabyitaho ngeyo rero. We'll start cleaning up for you. Tutangiye kugusukurira uko byagenda kose. Ranga Kimi. mukoze mumbwire sha. Okay. Okay. Ngo ni Chris. Thanks for this opportunity. Kandi murakoze kuba yamahirwe fund. Dati nari murakoze. Kenji yahuye na Chris. Ngo bose bari ku kirego kimwe. Haguranga sasa niwe Chris yaje kwiyicarira. Can I help you with anything? Hari icyo nagufasha buriya? Ushaka utwo kurya? Dati yego. Yeah, my wife's got me on this. Dore wanjye nyine niwe watunzaniye. What are you working on now? Pundi uri gukora kubiki? I'm just looking over some files. Dati ni kureba byandiko biri ahangaha nyine. Basically, what we're telling you in there, Ibintu that by'ibanze. Yakuza members Abantu baba bayakuza barimo bararwana in LA and n'amagenge muri Los Angeles. no, it's probably Ntabwo tubizi nyine. a power grab between the Italians. Ariko bisa nkaho hari imbaraga nyine hagati y'Abataliyani n'Abanyamegizike. I don't know. We'll probably have to hit Simbizi nyine ariko find out what's going on. twajya ngira ngo hari ku muhanda tukareba n'ibiki bijya mbere. Can I explain? Nagusobanurira? Sure. Yeah. Ndati yego. You know, Urabizi? me and my team in Japan Yewe n'ikipe yanjye mu Buyapani to take down this twashyize hasi umuyobozi w'abayakuza. family. Umuryango wabo It's called Ikeda Gumi. baramwitaga ngo ni Ikeda Gumi. And then the head of the boss, Hanyuma rero his name is Masa. hari undi mugabo nawe wari ubakuriye bose witwaga ngo ni Masa. In our raid, We namushyize hasi tu. some of them fled to Ariko bamwe muri bo Hills here. baracitse bamanuka muri Los Angeles anga.
niyo mpamvu naje ahangaha. That explains a lot then. Ubusobanuro ni bwiza cyane. Well, Byiza cyane rero. we're cut out for us. Yeah. Ibi biraza kudufasha uko byagenda kose. My wife, she's in the DA. Just Umugore wanjye rero office. We hardly see ari ku karere hejuru iyo ngiyo. Nta mipanga iri ahangaha. Shaka tujye ku kabari. some is there too. Ajye kumutamo. All right. Hari abantu benshi ku kabari buriya twanabaza. You're welcome. Nakoze kutwa kurya rero. Nturya twinshi ariko. Ndabaranga ngo bagiye kujya ku kabari. Gende baganire. Hey. Yewe. Hey, how you doing, Chris? Nizite Chris we. Polisi wo muri quartier baramuzi. Rero uri inshuti yanjye sha. Hey, Chris, how are you? Chris umeze tera. N'abaromani baraziranye do. Coke? Yeah, sure. Shaka kameza gatese sha. Tubiri. Coca-Cola nyine ubwo ni. Thank you. Akandi kantu ko gufatisha. This is Kenji's. Ni Kenji rero. Turutse mu Yapani. Nice to meet you. Nice. Iza guhura nawe Kenji we. Welcome. Urakaza neza. Uranga Yes. ni baromani. Special assignment. Turi ku kazi gakomesha. Special assignment, huh? Kazi gakomeye. Special assignment. Well, be careful, huh? Mwitonde rero. Weren't you in Tokyo once? None se ntiwigeze uba muri Tokyo ra? Actually, I love Tokyo. Ndati nabayeyo. Tokyo ndayikunda. No? Yeah. Nyibutsa niyo ko nyine nawe urabizi. Yeah. Abantu baho n'abana bitonda. About Tokyo. Ariko hari ikintu kinyobera muri Tokyo sha. Buri umwe wese aba afite umutaka. Ndavuga icyo mvuga ni buri umwe wese. I think Kubw'imvura se. everybody has. Ndati niko mbikeka. Ariko nyine baba bafite umutaka. Amazing. Hey, just have a number one. Ubona nyine ari byiza buri umwe wese afite umutaka. Going there, you know, right? That's just one thing that I remember about Tokyo. Hari ikindi kintu rero buriya kinyibutsa Tokyo. Katumwere nyine tumwemo kubw'umutaka. The bullet Ariko murabizi icyo natekerezaga. Oh, yeah, that's quite an experience. Hari ikindi kintu cyitwa bullet train. Ni ibintu byiza. So do you have a family in Japan? None se kandi ufite umuryango ra? Mu Yapani. Ndati mfite abana. Mfite utwana turanga. I miss them already. Namaze no kubakumbura. I'm sure they miss you too. Ndabizi nyine kubakumbuye. Adorable. N'abana beza. Wow. Kiranga. N'abana nyine. Vacation. Sanga nkaho bagiye muri vacances mu kuntu babinezeza. Bambaye gutyo kandi. And they're so cute. Ni beza. Niga birangaha. Kimwe bakita Kristo kiri kumwe. Kiba kita Kenji. Kirica shawo. Well, I've been married for about 15 years now. My Ngiye buriya rero. 0 kids. Nashyingiwe imyaka 15 ishize ariko nyine n'umugore wanjye nta bana dufite. Akora nyine ku karere. In my career. None nanjye kariyeri yanjye ahangaha. Urabizi nyine. Biya bigoye. You don't want any kids? Ntabwo ushaka abana se? Too late. Narakererewe. Ati narakererewe. Married to our work. Nashyingiranwe n'akazi nyine buriya. Nta kundi nabigira sha. Ikigabo kiri hano. Really easy going cop, huh? Bisa nkaho. Cyori kikumupolisi ahangaha. Kandi ni na byiza. Thanks, you noticed. No, I just Barishimwe nyine kubimenye. what I do. Njye nizerera mu byo nkora. Protect and serve. Ndi hano ndimo ndarinda abantu nkahereza. City. Ndi gusukura umujyi. But don't worry. Ntugire ikibazo. I have to get tough. Rimwe na rimwe nyine njye mba umuntu ukomeye rimwe na rimwe. Just don't get tough on me. Ntuzabinkomereze rero njyewe. I won't. Ndagusezeranje ntabwo nzabigukomereza. Actually, you're Karaza kugufasha nyine. Very good. Rebere n'abagabo. Kumva ko bari aho ngaho. Uyu mugore nta hantu mumuzi. Uyapani tayari. Uyu Muyapani kazi yamanutse ari muri Amerika. Ariko reka sasa imyaka 15 mbere yuko tugera hariya, mbere yuko Kenji aza muri Amerika byari bimeze bite? Ruranga niyo mugore twabonye. So peaceful here. Hano hari amahoro. Miko, Miko, do you love baseball? sikunda gukina baseball. You ask me this all the time. Kuki wari umbaza bino bintu? Sasa uyu mugore yari ari kumwe na Kenji. No idea what's going on. Nubwo nzi n'ibijya mbere. But I know you love it. Ariko ndabizi we kukunda gukina baseball. Ndati yego. What None se ushaka kuzaba iki buriya? If I had a second chance at life, Ningira amahirwe y'akabiri byibura y'ubuzima. I think I'd have wanted to be a Cyaka byibura nakibera nk'umubyinnyi. dancer? Wabyibuha umubyinnyi mwiza mwana. Simbizi nyine. I didn't know my Ihangane ntabwo nari mbizi ko kishyizemo imbaraga kuri uyu munsi. Bari inshuti. save it for the baseball. Se wambike imbaraga byibura ukazakina baseball. Yeah. Meze neza. Bari inshuti we na Kenji. I bought something today because I saw in the store. Kubera ko nakubonye kuri store hari akantu nakuzaniye. Beautiful. Ndakeka kaba ari keza. Hope you like it. Nizere kuri buze kugakunda. It's beautiful. Ngo yitwa Miho.
ndati ni keza shaka nkagushyirireho se dutako nyine two mu musatsi ntabwo ari akabana kangaka ariko wanagakoresha ubwo You're welcome. ubana umusatsi wawe nzajya kambara nyine munsi nzaba nagiye kubyina Sorry. uzaza se ndatubyihanganire Aba important. ndabizi nyine nzaba mfite akazi gakomeye cyane none n'umuryango barankeneye. Yeah, fortunately, you know, I don't have much choice. I wish I ariko buriya rero nakifishe ko nakaza twajyana nyine nkajya kureba uko ubyina inshingano nyine ziza mbere. look, you know, ni ibintu warebaho right now. It's a lot of problems that we have to face. hari ibibazo nyine bikomeye cyane umuntu aba ahura nabyo mu muryango. I understand. ndati ndabyumva You know, I'm glad I got to spend. kandi ndishimye byibura yeah, ko namaranye umunsi we nawe have this kandi nanjye ndishimye meeting, kuba tuganiriye n'iyi nama iri ahangaha. future and stuff. tuzongera kubikora turi kumwe. Yeah, that'd be great. ibyo ni byiza. umugabo Kenji uri ahangaha ngo hari umwana yigishaga inkota na mbere kose umuko yakaryamye Kenji gatelefone karasonye. Kenji yagiye muri Amerika, yagiye guhashyamo abandi y'abayakuza ko bacikiye muri Amerika. Well, hello yeah, yego okay. okay ndaje ati ndaje bimeze bite itabyuka sasa atarwiyambitse kureba ni ibiki dore umujyi hakuno ahangaha. Kenji I got the call early. bamuhamagaye muri iki gitondo rero You found the bar open. ngo manager w'akabari There. Jeff umurambo w'urahanga sasa wa mu manager bahise bamwica. ibintu ko ntarabibona ra I want to kill him for you. kubera iki sasa umuntu yaba ashaka kumwica amwica amukuziza To any of Yakuza ibi byafite aho bihuriye kandi n'abayakuza ndetse ndabishidikanyaho manager sasa bahise bamwica. uwo manager wavuze ngo nabayeho neza mu Buyapani ngo nabayeyo bahise bamwica byihuse cyane. Well, it's a pleasure to have Yakuza's finest here in our... ni iby'icyubahiro rero buriya kuba dufite umuyakuza uranga imbere Tell me, y'ameza yacu. ngaho mbwira sha who do you work for? ukorera ndi karangaha ukorera ndi I'm watching you for a very long time. reka twamye tukureba sha igihe cya kera cyane Stayed. Bring you in. kugeza n'aka kanya twarabarebaga tubazana amana indani Streets. kugira ngo tumenye n'ibiki bijya mbere ku muhanda. You can be nice and help me out. uramfasha se sha ubyibura mfashe neza uramfasha nta kintu nzi I need my lawyer. I want to leave. nyine umwavoka wanjye nshaka kuva ahangaha. You want a lawyer? ushaka umwavoka You think someone from... uragiye ko ari umuntu byibura waturuka muri DRR kugufasha ahangaha uturutse ku karere sha aje kugufasha njye nshaka ibisubizo. No, I know nothing. nta kintu nzi nshaka kugenda gusa nikagura ahangaha. Come on, let's kuyiwe irashangwe ne tugende haguruka ngo ni kuyi nutugabo turi ahangaha numaze batuvanye ku muhanda. sohoka sha sohoka kanyago bakaze yanga kubi Kenji nabavuye Kenji ava yitonze gake nikubo hakira amazi byibura tukaba baratuzanye mutu yakuza neza shaka gakawa You don't speak. ntago uvuga se sha ntuvuga It's well trained. ko barabatoje sha Japanese. ni umuyapani yongora akanyago ni umuyapani sha There's innocent people kumba ngaha every day. ati hari abantu b'inzirakarengane bari gupfa buri munsi. gira ikintu mbwira byibura cyamfasha. Come on, we're buds. turi abavandimwe turi inshuti. Nothing. navuze ngo nta kintu nzi. There's drugs moving in. hari ibiyobyabwenge bari kugenda bacuruza buri munsi. kunyumva neza. Who knows what else is around the corner? nindi kindi munsi mwabakingamo abantu b'inzirakarengane In our beloved city! bari gupfira muri uyu mujyi wacu ugikundiro sha. kumbagarana na rundi waje ngo wabafashe. urabuze impamvu twakuzanye ahangaha? impamvu urayizi? ntabwo uribuze kumvugisha sibyo? karaseka. We've been watching you. We've been watching ntabwo mubizi twamye tubareba buri ntambwe yose muteye. involved. hari ikintu muri gupanga sha kandi turabizi ko hari icyo muri gupanga. Nickname Kui, right? You from China? izina ryawe sha ngo baryita Kui turuka mu kagigi k'abashinwa Ikedagumi. hari icyo waba umuziho? Ikedagumi icyo sasa muvugaho ngo ni Ikedagumi. I want to know about the ecstasy trade. nshaka kumenya ibiyobyabwenge mucuruza.
cyatebanye ducuruza You Japanese locals are selling to. ege b'abayapani Southern bari kugurisha ibiyobyabwenge kugira ngo bijye mu majyepfo ya California bukaraseka No. What do you with the trade? kuki ubundi uzi ko ducuruza Yeah? atari kandi umuntu wabatanze Have you seen a map of Asia? ese wigeze ubona ikarita ya Aziya Care about Asia. Can you ibyo bintu bya Aziya ntabwo nigera nabyitaho there was no ndetse wambwira buriya Myanmar iherereye hehe care ibyo ntabwo mbyitayeho wa muginga we about these guys icyo nitayeho nabo baginga and the Yakuza. hari intambara iri kujya mbere hagati y'abayakuza Skins. n'abanyamegizike n'abanyavietinamu Because even correctly, could you? nta nubwo uzi no kuvuga abayakuza nyine tu wivuge neza sibyo A white guy from LA. ndi umuntu nyine w'umuzungu turuka muri Los Angeles ndebere Are you gonna help me out? uramfasha cyangwa I'm gonna go to jail. cyangwa rero kujya muri gereza I'll tell you one thing. You go on, reka gira ikintu umubwira rero you'll never survive. nujya muhana indani muri gereza ntuzigera ubaho Don't live in there. ntuzigera ubaho How many people will be after you? You're abantu benshi bari kugukurikirana uzaba utekanye uri ku muhanda hari giving you an option. ndi kuguha kandi amahitamo Or you do things a little. vuga se cyangwa ibintu tubikomeze byagenda kose rokora iki rero So I know nothing. navuze ngo nta kintu nzi ngewe nshaka kugenda tukaba turi ahangaha Half Chinese. badufashe You speak Japanese? ugenga igice kimwe ni umushinwa ndi ni umuyapani vuga ikiyapani Warimasu ka? avuga mu kiyapani da kagabo kamwiyoresha He's not speaking. ntabwo ari buvuge umuginga sha So what do you want from me? I mean, it's none unshaka w'iki se kandi your supplier vuga ibi ngibi ninde ubaha in terms of supply. ibicuruzwa To see ibicuruzwa kandi bwoko ki ibiyobyabwenge beef drug, all the stuff. vuga ibiyobyabwenge ibyo bintu byose bimena amaraso muri Los Angeles ahangaha Yeah, maybe I'd like to know what it is. ahari wenda nanjye nakifuje kumenya ibyo ari byo ibyo ngibyo ngo ni ibiyobyabwenge Right? nananezerwa ndamutse mbikubwiye buriya siko bimeze You'd be more excited than that. wakwishima nakwishima No. What do you? They were getting it from you. They're getting boats loads. Like from me or from my people or what? reka abantu banjye njye nta kintu nzi na kimwe You're the one. You're the business guy. niwe sha n'abanyabizinesi bari inyuma yawe mugende mukorana mucuruza ibiyobyabwenge Yes. Who are you? You're asking. gusa ni bizinesi iyi wowe urinde wa mugenga mbaza ibiyobyabwenge acuruza ndakubajije urinde You give me your address. What's your address? wa maderesi yawe utuye hehe ndebere ngo ushaka umwavoka sha shaka umwavoka That's akura ikigoryi wrapped up in something deep, ufatiwemo hano indani corrupt. hari ikindi waduhereza You've pissed amategeko mwangije mwabagenga mwe me. You to talk and nyine kugira ngo uvuge vuga rero nonanga who do you work for? ukorera nde How much involvement do you have? ni abantu bangana iki babirimo bacuruza ibiyobyabwenge urambwira cyangwa ntabwo ubwira vuga wa kigoryi we You're sitting there telling me you don't know. wicaye aho ngaho mugenga we ntabwo uri kumbwira nta kintu na kimwe umbwira Are you Vietnamese? Are you? umunyavietinamu uri umunyavietinamu wa kigoryi we ndebera hakuno ahangaha Thing about Ikeda family? ese hari ikintu waba uzi ku muryango wa Ikeda Are you on drugs? Or are you selling drugs? cyangwa ufata ibiyobyabwenge sha cyangwa se muri kimwe muri byo ukaba ubigurisha Conan ABC restaurant? kuri ABC restaurant A nice Chinese food? ahantu nyine haba ibiryo byiza by'abashinwa aho urahazi mugabo ntavuga kabihoreye shaho kagabo kabihoreye He could be high. ngombe kuba yafashe ibiyobyabwenge ari hayi uko byagenda kose kenshi ati nabyo birashoboka Omae nanga kusuri yattenu ka? ese mu biyobyabwenge Mega座ってるぞ. ndanabibona mu maso yawe rega I'm just a normal guy. njye ndi umugabo usanzwe I'm just a normal guy Japanese, they don't speak. abayapani ntabwo bajya bavuga nyine niba baramutse banavuze He'll speak. yajya mu kuzimu aramutse avuze yajya mu kuzimu muginga sha ngo rero igishoboka ni kimwe gusa igishoboka ni kimwe gusa ngabo sasa fandi yaraje yicara ahangaha We got a special plan for you. tubafitiye rega imipango myiza cyane Stefan. ati ngende polisi afande Stefan sha Is it Dutch or? ese icyo ni ikidagera ati ni igitaliyani Well, Stefan. ameze nk'aho ari umudagera Yeah, yeah. Stefani He mixed with German. biravanze nyine bivanze n'ikidage Got a little I and it becomes Italian and then nyine ni igitaliyani kiri aho ngaho whatever. rimwe mu kanya urambwira ngo ni igifaransa n'ubyerekeza iyo ngiyo Well, race card, but okay. So what do you want? What do niba you ukunda gukina ikarita se kandi ushaka iki want? Give up the guy. That's. siga muve ku izima mwana bino biyobyabwenge mucuruza I really don't know what you. muve ku izima njye ntabwo nzi ibyo uri kuvuga Get anything out of me. nta kintu arambwira umugenga sha kenshi yavuye ahangaha aza no kubaza iki ngiki mwicara imbere n'akagabo kari ahangaha kareba nk'akakubwe neza neza da Hero, huh? vuga ikiyapani Coffee?
Sugar? ushaka agakawa karimo n'isukari se kakaba kacecetse kacecetse ibiyobyabwenge se urabizi ubwato ngo bugiye kuza burimo ibiyobyabwenge ibinini igihumbi What does that get you? ibinini igihumbi $3, $3. byo nta kintu mbizi harega There's pills over the doctor. ibinini wa mukinga we biriya binini se muganga atanga ibinini by'ibiyobyabwenge wa mukinga we Yeah. What are you gonna do? urakora iki se kandi uragenda se kandi ugiye gufata ibiyobyabwenge njye nta muntu ndiwe mwana ntacyo ndicyo What do you know? tubwire rero n'icyuzi tukaba bafashe tubwire n'icyuzi kendi yaje kukareba No. tubwire ikintu waba uzi ukime ashyira hasi asanga I'm no one that you know, and you know. njye nta muntu undi wenyine kubizi Question you. ariko ndi kukubaza Not being detained. You're not arrested. ntabwo wafunzwe ntabwo uranga nyine tu Detained. ngo wafashwe nk'imbawanga Hirohisa-san. Hirohisa Daro. sana iryo zina ryawe sibyo ngo ni Hirohisa sana niko witwa また教えてくれ。 mbwira buri kimwe cyose uzi だいぶ見つながる。 ndabizi ko ufite aho uhuriye n'umuryango wa Ikeda mpa amakuru ikintu cyose waba uzi I'm not detained, right? Yeah, you can. ntabwo nafashwe ahangaha Detained. Sorry. niba ntafashwe se nakwigendera buriya Go fuck myself if you. wagenda nyine uko ushaka ariko kose Who is Hyro? hiro ninde What's your number? nimero yawe ni iyihe nimero y'igipangu cyawe umvira nabyo ariko umubaza Talk to my supervisor. nayireba buriya Any questions, and so I want to know. uri kumbaza nanjye ndi kukubaza nyine Give me your date of birth, please. itariki wavukiyeho ya biri kubavanga ahangaha biri kubavanga Mm. カツ丼でも出そうか。 ese byibura sha ntabwo utwo kurya sha ntabwo utwo kurya I have a right to know. Who's Hyro? umva wenda kubaza hiro ninde Who's Hyro? hiro se kandi ninde ngenda bizi Who is Hyro? ubu hiro ntabwo umuzi nanjye That. You work for him. Can't you give me the niwe ukorera sibyo for him? ukorera nde rero That's it. ikigo kiranga cy'abagore shaho Hyro. H. hiro ntabwo bizi HIRA Very Jewish. O So bisa nkaho ari ikiyahudi nyine ni ikiyapani bamugengaho ni umuyapani it's Hiram. cyangwa ni hiramu wowe Say your name. You can't say his name. nta nubwo wavuga izina rye neza izina ryawe naryo ntiwarivuga neza izina rye ntiwarivuga neza naryo たく。福田博久だろ。 ariko uri Hirohisa Fukuda sibyo sibyo zina ryawe akagabo bafashe ahangaha kareba nk'agakubwe Hiromi. Hiromi. Speak Japanese. Njye ntabwo mvuga ikiyapani rega You guys gonna have it hard for yourself. muri kwinaniza rega buriya We'll take nta kintu mwabona uko byagenda kose you guys down. tuzabashyira hasi ushaka uko mushaka uko ariko kose You and your whole crew. se muri kuvuga abandi we na kuru yawe tuzabashyira hasi You have no idea. Well, we'll nta gitekerezo uzi rero buriya come back here. Your date of birth, the home address, I tell you what. ntiwambwiye tariki y'amavuko yawe ntiwambwiye aderese yawe uri iki se kandi nakubwira koko nitwa Stefani Stefani nta kintu uri cyo kumba ahangaha kenshi aho wibereye we tubwire n'icyo uzi fasha akagabo karanga kanze kuvuga tukaba twanze kuvuga twagigiye neza neza mwana yanjye He doesn't speak. ntabwo ari buvuge n'umuginga Yeah. yeah I know this guy. ariko uyu muntu ndamuzi uramuzi koko kenshi ababazi bose Detained. ntabwo nafashwe ntabwo ndanga You guys go. mwandika se kandi nkigendera nkajya mu kuzimu byibura I'm very Cordial. I'm not gonna say go after yourself. I'm saying nta kintu ndi bukubwira rega icyo ndi bukubwira gusa ngo nijye mu kuzimu ibyo rero ni bibi tuba turanga bari bafashe twanze kuvuga twanze kuvuga kenshi yakinzeho Chris azanga yitonze gake gake Vito, witowe yep, wino mfate sha yep. nyoherereza umuntu azafate They interrogate me. I didn't say anything. bambajije nta kintu nigeze mvuga I'm hungry. Hurry up. ndashonje jya vuba ngwino mfate twaba turangaha bari badufashe interrogation transcripts are unbelievable. kubaza bariya bagenga byari bisanzwe ubusazi n'ubusazi abaranga sasa basigaye bareba abasore babajije barabakuramo iki bapfande yaraje ye basore Kumi just got off the phone and was released. uriya muginga agisohoka yagiye kuri telefone nimugende mumukurikirane ndabizi yuko hanze hari umuntu yavuganye nawe nshaka kugira ngo mumukurikirane mumbwire ninde yahuye nawe hariya hanze ibyo ni sawa mwana ibyo ni sawa unafande yahise abagaba
Isabagaba Isabagaba bajya ku muhanda bajye kureba ni ibiki. We know these two guys have been hanging out here. Turabizi bari abagenga babiri bamye baranga kuri uyu muhanda. They just went in there. Umwinjiyemo hari indani. Figures. Tukaba twaraje ahangaha tukaba bari bafashe. Yeah, those two guys just went. Tukaba tugufi. This bar has been linked to a lot of crime lately. Ndabizi ko hari indani muri iriya bara ifite aho ihuriye n'abacuruza ibiyobyabwenge. We're talking the drugs we've been talking about. Kubwira ibiyobyabwenge ariko ibyo twamye na mbere tuvuga ko ariko kose. Guys. Ese hari amahirwe ahari buriya? Ndata amahirwe arahari. A good team. Twakora ikipe nziza. Getting further in. Tukakomeza tukagera kure. Ni Kenji ari kumwe na Chris. Kenji avuye mu Buyapani yaje kureba abanyabiyobyabwenge. Kumbe sasa Hiro bari barimo babaza nguye ahangaha Hiro naha yibereye. Hiro ni hano yibereye. Nagasaza karanga. Gasaza karanga. Kukitwa Hiro. Niko kitwa Hiro. Sasa umugabo yaje ahangaha ni Kenji kwema inkweto ari kwirarira mu gahoteli gake gake imfunguza naga hasi aza mu gafirigo nta muryango afiteho. Ikintu cya mbere abagomba gukuramo ni ibyeri kabanza akamenya uko ibintu bimeze. Yaje ahangaha ni Kenji yoherejwe muri Los Angeles kugira ngo arebe abanyabiyobyabwenge buri kimwe cyose. Yego nyakubahwa. Yego turacyari kubikoraho. Kirego turacyakiriho. Nta kintu kiri kunyereka nyine ko ibintu mbiriho neza ariko ndacyari kubikora. Mfite umuntu nyine n'abandi bantu babiriho bari ku kirego kuranga. Oya ku ruhande rwacu. Yego ndetse oya ariko nyine nakoze nababajije abo bagabo nta jambo na rimwe bigeze bavuga. Bisa nkaho nyine afite aho ahuriye na organization iri ahangaha. Yego kuvuga Ikiyapani. Yego ni Kenji. Yego ndimo ariyikiriza gusa ntituri kumva uri kumubwira. Ari kumubwira ibiki? Ntabwo dufite inzira igaragara, ntabwo turayibona. Ndabingize mwiteho. Buranga ati ndabingize mwiteho. Ni Kenji yagiye muri Amerika. Kenji yagiye LA. Zaza ku ruhande yakomeje kwibuka sensei we yari sensei ngo yigishaga inkota. Yigisha umwana w'umukobwa. Ayigisha umwana w'umukobwa. Ngo twamubonye yishe Kai. Nice weather. Ikirere cyiza we. So what's we learning today, Sensei? Uyu munsi kandi turiga iki sensei we? Today, uyu munsi Kenwichi I will teach you the ndaza kukwigisha uburyo inkota bayifata. Ikiyapani uriteguye se? Hai. Dati niteguye. Kunanga reka tugende. Baraza kumwigisha uburyo inkota bayifata. Kumesa siko bwaga cyanga Kenji yarabyutse batari mu gicuku. Byuka zanga aza ku nkota ukabukuzemo ukuntu tayivanamo n'inkota yivanamo. Tangiye kubaka sasa ari kwigisha akana k'agakobwa ahangaha. Yari kwigisha ngo uburyo inkota bayitwaramo. Inkota kunangaha buryo bayi kaburangasha arakata to cyakatamo. Burya katamo Buyapani
ku nkota baba barenze. Inkota ntabwo baba bakina, ntabwo baba bakinamo, baba bakina. Burangaha ni umunyankota wa nyawe wa nyako nangaha. Uza mu rwubati angaha, subiza mu rwubati. Yabayeho sensei, usungubu n'umupolisi. Usungubu n'umupolisi yoherejwe kurandura abayakuza bari muri LA. Bakise ngo ni J Town. Sasa n'umunyeshuri we bajanga. Yeshuri yigishaga. How much longer, Sensei? Ese ni gihe kingana iki sensei we? I will teach you one thing. Ndetse ndakwigisha The sword. ikintu kimwe ku bigendanye n'inkota, uburyo inkota. The first thing, Ikintu cya mbere last thing. n'ikintu cya nyuma. Remember, Urabyibuka? if you focus on your Nufokasinga rero buriya ku nkota yawe or your movement, cyangwa se movement zawe, uburyo ugenda nyine even your training, n'imyitozo yawe, you're not right. ntabwo uzaba uri gukora ikintu cya nyacyo. It's not right. Niba intekerezo zawe zitameze neza, Your swing won't be right. uburyo uzunguzamo inkota yawe nabyo ntabwo bizaba bimeze neza. If your heart Niba umutima wawe is not right, utari mukuri, your sword zenga inkota yawe won't be right. nayo ntabwo izaba iri mukuri. Umutima wawe niba utari mukuri, inkota yawe nayo ntabwo izaba iri mukuri. About using the sword for revenge. Uramutse ukoresheje inkota se kubwo kwihorera, If someone was taken away from you, wenda hari nk'umuntu wagutwaye umuntu ukunda cyane, can the sword be used then? ese inkota ntabwo yakoreshwa byibura? Ikibazo If you think it's right niba utekereza ko ari ukuri for what you believe ku in, byo wizera nyine, niba utekereza nyine ko ibyo wizera ari ukuri, kwihorera nyine ukumva ari ukuri, What's right? ibyo nyine bizaba ari ukuri. Njye sinkimenya n'ukuri cyari icyo by'aka kanya. That the clan is Ndabizi ko gangsters that do criminal activity. abantu turimo ahangaha cyangwa se abantu bacu ngo ni abanyabyaha. Did you know that the Yakuza, back in the day, Ese buriya abayakuza muri iriya minsi ya kera wari ubazi? Se watekereza ko ari ikibi kiturimo indani? from doing criminal activities individually, Ariko kuri ubu ngubu barafata nyine ngo ni abantu b'abanyabyaha. you were protecting the community. Kuri ubu ngubu uri kurinda rubanda, Look how the community is treating us now. ariko reba uburyo rubanda bari kudufata. I don't know what my purpose. Sinzi icyo ngamije ubu ngubu, ntabwo nkikimenya. Icyo ngamije ni igiki? Iki gituma niga inkota. Ndetse nk'uko nabivuze, if you believe niba wizera umutima wawe heart is right, ndetse kandi ko uvuga ukuri, mind n'intekerezo zawe zikaba zivuga ukuri, right, siko bimeze? Ngo nyine uzakoresha inkota. is the way you take the sword. Icyo gihe nibwo buryo bwonyine uzafatamo inkota, Believe in. kubera bitewe n'ibyo wizeramo cyangwa se bitewe n'ibyo wizereramo. Turi kumwigisha. Any question? Hari ikindi kibazo? Any question? Many. Ndati ni byinshi, ibibazo ni byinshi. Yakamubajije ahangaha nka mwarimu we umwigisha inkota, sensei. To be continued. To be continued. Ngo nyine tuzaba dukomeza. Baratandukanye by'aka kanya. Umukobwa nawe ari muri Amerika, atari umugore ariko. Agafilime bakise Yakuza Girl, umukobwa wo mu Yakuza. How's Kenji doing? Oh, Kenji ameze atara? great. I'm getting Ameze neza. from in and showing him the sights of downtown Los Angeles. Atangiye kugenda ajya ku mihanda ya Los Angeles To catch these guys. cyangwa kugira ngo umufate abo basore ariko. Siko bimeze? Found another body down by a car. Twabonye undi murambo When did that happen? mu modoka mu kagigi k'abayapani. Go down to the morgue. Cyangwa kugira ngo ugende ujye kuri morgue ujye kureba ni ibiki. Yego yiga fandi. Right on. Kagende njye kureba ni ibiki. Thanks. Ndakoze kandi ngo babonye undi murambo banga sasa. Hari umukecuru ye tata we. Ni umukecuru ko nari kurya. Yewe umukecuru. Kumva ko kanya Chris yaraje. See, it's lunchtime. Dr. Winter ndabona ni igihe cyo kurya cya saa sita. Ba wihanganye kanya gato. Detective, Dr. Fandi we, what brings you? ni biki bikuzanye ahangaha? Lieutenant sent me down here. Dr. Lieutenant anyoreje ahangaha. It's Umugore ndebera. Yewe ese yanaguza. napkins in the morgue, I guess. Ndabona ukeneye nyine two kwihanaguza ahangaha muri no morgue.
blood or a bit ati niba atari amaraso isosi y'inyama ibiranga gusa nta kindi biragoye kubikubwira sibyo. This is where Joe the Look ended up. Hano rero niho Joe yasoreje ubuzima bwe. For yourself. Wanabyirebera nawe ubwawe. By a sword. Bamubagishije inkota kandi. A very very sharp sword. Inkota ityaye ahubwo. Inkota ityaye. Keep getting reports saying additional reports wabonye cyangwa se ndamakuru. Toxicology report tomorrow. Ati amakuru agendanye n'ibijyanye n'uburozi bizaba biza ejo. Icyo nabikubonera wenda nka nijoro bayo bishaka byihutirwa ndetse tuzavugana. Ryoherwa rero ko gasandwich kawe. Ni sawa sha. Umukecuru uranga ni umudokiteri ariko umudokiteri uranga. Aha. Salute, buddy boy. Salute. Sariwati kinywanyi sasa harabaranga. So how's that sobriety life treating you, by the way? Sanga ufashwe neza hangasha. Yeah? You really committed to this bitch, didn't you? I did. Inda yarakwemeje ati yaranyemeje banyine guhinduka. Twese dukenera guhinduka buriya nyine. To feel about it. Rinda se kandi abyumva hati. Rinda? Yeah. I bet. She says atameze neza. You know, next time you're around, we'll all have dinner. Please send her my. Yavuze nyine ngo nugera hangaha tuzasangire. Yes, case at work has just been killing me. Iki kirego ari gukoraho kirimo kiranyica. We're getting close. It's kandi turi hafi. Umugabo ntumbaze ninde. Hero. Tugomba kubona uriya mugabo witwa Hiro. Probably gets cover. Ndabizi yuko hari abantu bari gushaka kumukavaringa ariko tumuriho. Ndati nabizi ko tumuriho. So hanyuma rero hari amakuru sasha waba dufite. Hiro's head. Ndati cyo dushaka ni umutwa Hiro nta kindi. He's not your guy. Believe it or not. Hari umuntu nzi ku ruhande byizere cyangwa ubyange. Uwo muntu nawe ari kumushaka. Ntabwo mfite izina rye ariko ni muremure kurusha Hiro. Harananutse mukuntu. Always wears a hat. Kindi kandi uwo muntu ahora yambara ingofero. Fedora. Ntabwo mbizi niba ari ingofero yo bakina baseball niba ari ibiki niba ari football ariko ngo bari ku muhanda buri gihe. Nubigeramo rero uzambwira. You're not allergic. Ese yuko utarwaye allergy ndati boyasha. Thanks Freddy. Rakoze Freddy we. The department a lot. Ndetse kandi department yacu urayifashije cyane. Atangira kureba ndebe n'ibiki bijya mbere. Nugira ikibazo mfite ikipe yanjye turaza kubikoraho. He's just as dangerous as Hiro. Ariko nimuze kwitwara nabi ni mubi cyane nka Hiro. Tread carefully. Ndetse kandi nawe amenya icyo ashoboye. Muze kubikora mwitonze. Ntabwo mfite kongera gushyingura inshuti yanjye uranyumva. Yego nawe ubanza ari umupolisi. Ubanza ari umupolisi kumbanga ku ruhande. Hari bisaza birangado. Hari bisaza biranga. Yewe rambo. Jeje. Dore rambo anga. Nana turi chicken knowledge inyuma. Yewe. Bisaza biranga. Dufite imbunda nbaze biri kwerekera Numbaze biri kwerekera Sasa wa mugabo twabonye. Buri masenga agira gute? Bata byarinjiye mu nzu ye. Bisaza kira kuno gikinga. Sasa mugabo rangaha. Yafashe imbunda yitonze. Banza yamenye ko baje kumutera. Ziko biranga do. Urwishe night. Saza urangaha. Ashaje ari umustar. Rayban. Yewe. Akunanga. Sasa jiuskan. Remember me, Chris? Uranyibuka Chris we? Let's fight like a man. Katurwane nk'abagabo sha. Too far involved now. Now I'm gonna kill you. Ndabizi ko ngiye kukwica none hanga. Reka turwane nk'abagabo. Come on. Girasha Chris sasa. Chris akunanga. Chris. Faya. Sogikira hasi. Uni Chris. Byari giza kukumenyesha. Uni Chris na mikina gira. Kumusaza wajanga yaje kwinywera mibyeri. Yaje kureba umugabo asa kwinywera mibyeri. Chris we. How could you betray the family? Gute wagambanira umuryango sha? How could you betray us? Gute watugambanira? Gute? Sasa karanga. Path I was going down. Ntabwo nahitamo inzira ijya hasi sha. Life for the better. Nagomba guhindura ubuzima bwanjye. Nkabuhindura kandi bukaba bwiza. Kunyumva neza kandi nawe no kubgawe. Into my own house.
and try to ambush me. Wa mjinga waza mu nzu yanjye utegereje kunyica nkuko bikoreye data. Not this time. Bana kuri ino nshuro. Ntago wandashasha. I'm sorry. Bihangana nyine. Kazaza barakarashe. Bagashyize hasi. Chris. Chris bari bamuteye. Ni wa mupolisi. Inshuti ya Kenji. Twabonye banasangira. Numbaza uyu nguyu we ahuriye hehe? N'abari kumuhiga boni bande. Biraza guhura nimugire ikibazo. Kumbaga ku ruhande nanone umugabo hari. Yego Zaki we. Okay. Yego. Hero needs pick up. Hero akeneye kumufata. Ndimutse ndaje. Ngo Hero akeneye kuba mufata. Bakeneye ko bajya kumujyana ahantu. Bangara baje. Chris we. Kenji, proceed. Magara Kenji sha. You there? You guys ready to go? Kenji we turakomeza turaza guhurirayo. Witeguye kugenda? They catch these guys for a long time. Nanye ntegereje sha igihe kinini cyane ngo mfate bano baginga. Tujye kwinezeza. Bajya kwinezeza. Kureba baginga. Bajya kureba Hero. Be Kenji ari nyuma hangaha. Kenji anyuze inyuma. Bari kumuhamagara bamubwira bati turaza gukomeza. Turahurira imbere. Akaranga da. Uranga. Ujya twaramo imbunda. Hewe. Burya twaramo imbunda. Nta kintu kirimo. Bido Lieutenant. Tera kunanga. Jebu. Turafandi kunanga. Turafandi. Bandi hakuno. Tanga kwishovari hari. Banza iturisha. Ubamurasira hangaha. Ubamurasira hangaha. Tangira agenda. Tangira arakomeza. Gake. Shiri. I love you no matter what happens. Nagukunda icyabi cyari cyo cyose. Nuanga ni Hero. Hero aranga. Afite umusheri we. Baba bari kumwe. Gakungu baba bari kumwe nako. Banyabiyobya bwenge. Sasa Hero yavuye. Hero nakasaza. Akanya businessman. Kavuye mu Yapani aza gucuruza ibiyobya bwenge hakunanga. Polisi mushirazi ngo mukinga. Sasa aratangira kunanga. Faya. Ewe. Jagwe. Aba baranga. Turekiriye. Pega rutena ati we. Kunanga. Sasa meshi cyane. Sasa yaravuze. Kuri polisi n'abanyabiyobya bwenge. Polisi n'abanyabiyobya bwenge. Araka. Tenat kunanga. Timbunda shao. Tikibunda. Sasa meshi. Yadapfa umupolisi harapfa ucuruza ibiyobya bwenge. Ucuruza ibiyobya bwenge araza kugenda cyangwa se umupolisi agende. Kunanga. Kumbera kagabo kari ku ruhande. Karimo karatambuka gake. Telefone. Yes. Era. What kandi? Twatatswe. Twatewe. You at the front? Abo ni bande kandi? Ngunyune imbere. I'll be there. Ndaje. Ati ndaje twatewe cyangwa. Kagabo bahise bagashyiramo kataratera n'intambwe imwe. Bahise bagashyiramo. Sasa. Ari bande byakatse inyuma. Umugore wa Hero. Aramuturutse inyuma gake. Dimwe. Komeza wajya imbere. Madamu Hero ajya hasi. Sasa ka Hero. Kahiranga. Kenja ku ruhande. Hakunanga. Chris bamushyizemo. Ka Hero kamushyizemo.
kahiruka aramurashe gahita gacika. Ni agasaza gato gato ari utago afite amafaranga. Chris we njya mugoye. Chris we uretse kwica mu mwana. Chris ari hasi. Stay with me. Mana nanjye mwana. Mana nanjye uretse kumera neza mwana. Bimeze neza. Chris, stay with me. Chris gumana nanjye none hanga. Wari umunsi mwiza. Gumana nanjye. Ati gumana nanjye Chris. Chris arimo aragenda. Chris arimo aragenda. Chris we gumana nanjye Chris we. Chris yari inshuti. Yari inshuti ya Kenji. Yari inshuti ya Kenji, yari inshuti ya Lieutenant. Kenji yarasakuje. Kenji yarasakuje hanga. Chris ubanza agiye. Kumbera no ku ruhande. Barakwerekana ko gusubiza inyuma. Kenji akiri sensei. Ikigice wa mudamu. Do you know what the dance Harusama is about? Ese waba uzi imbyino ne wita ngiki? Waba uyizi iyo mbyino? It's about a girl who stares at a wisteria tree. Ngo hari umukobwa wakundaga kugenda mu giti. And she stares at it hoping that she can be reunited. Yizeraga yuko icyo giti kizongera kikamuhuza. The bird. N'inshuti ye cyangwa se n'umukunzi we. Every time I dance it, Nge rero buri uko mbyina. lost in it and I feel bisa nkaho mugenda nibura ngewe ubwanjye. I was born into this life. Navukiwe muri ubu buzima. The choice. Nta mahitamo mfite. What's your excuse? Gwitwazo rwawe rero ni uruhe? Into this business. Gute we waje muri zino business? Yari umupolisi. Much women. Uravuga cyane mada. I talk too much. None uravuga ngo ndavuga cyane ngewe. Ngo ndavuga cyane sha. Yes, I do. Yego kuko ndavuga. I get to find out about the world. You know? Ariko nzamenya cyangwa se nzavumbura iyi si. Know what I do here. Icyo nzi cyo. With my family. Nuko nkorera ahangaha n'umuryango wanjye. With that comes obligation. Noneho. Duty. Ni inshingano uba ngomba gukora. Nkaho ari itegeko. Came from what? Ikintu wavuga se kandi we cyakuzanye ahangaha. I don't know anything about. Nicyo wakoze mbere. Cyatuma ugira ahangaha. Kuko nta kintu nkuziho. Cyakera. Buranga. Are you hiding anything? Hari ikintu uri kuduhisha ariko sha. Nsango yari umupolisi. Akorera ahangaha ku ruhande. Good student. Wabaye umunyeshuri mwiza buriya rero madamu. There's one more thing. Hari ikindi kintu kimwe. Ugomba kumenya. The swordman. Or sword girl. Umunyenkota w'umugabo cyangwa se umunyenkota w'umugore. I trust your brother. Nizera umuvandimwe wawe. Wawundi yishe. Like you have a duty. I have mine too. Nuko ufite inshingano rero buriya. Nanjye mfite inshingano zanjye. Not just for myself. Atari ku bwanjye gusa. Not just for myself. Ubwoko bwanjye. And my community. Ndetse n'abantu ndinze. You said anything about loyalty? Ese wigeze uvuga ikintu cyo kwizerwa byibura? That's our way. Ati buriya icyizere niyo nzira yacu. Abaranga ni Kenji akiri sensei yigishaga umwana w'umukobwa. Gusa uwo mwana twabonye yica. Yica Kai, niyo twatangiranye yica Kai. Ndetse nagiye muri Amerika, uyu mukobwa bya arahari. Arahanga muri Amerika. Sasa Chris, ariko no kwa muganga. Banza atapfuye. Chris, Kenji yararize do. Please. Ati data, ndakwinjiza tabara uyu mugabo. Bitangiye kumusengera. Chris yari umwana mwiza. Yagiye kumugurira ibyeri. Yamukoreye ibiki? My brother. Ati umuvandimwe wanjye. My friend. Akaba inshuti yanjye. Yo. My father. Please. Ati data uri mu ijuru. Ndakwinginze. Tabara Chris. Nimarasenga. Numugabo ni Kenji n'umwana mwiza. Uretse wenda ko azira. Cyazira n'ungucuruza ibiyobyabwenge gusa nta kindi. Ni Kenji. Ati ndagusabye mu izina ry'Imana. Mu izina rya Nyagasani. Yahise agenda. Kenji yahise agenda.
kumbuka agenda gutya hakuno ahangaha uko yagatambutse hari imbuku uyu mugore ni miho uyu mugore urangaha yewe yageze kuri Chris hakuno ahangaha miho yageze kuri Chris yaramutoje Kenji yaramutoje yageze kuri Chris urashareba nabi hakuno ahangaha aribyo yaje arakanda rangije arahindukira bamwita miho. Ese uyu mukobwa urangaha niwe bitiriye filime cyangwa hari undi mukobwa tubona? Kumbe Chris ko arangaha, Chris uko arangaha imbaraga zatangiye gushira Chris gake buriya ntibyarangiye pape. Chris ejo ko byararangiye. Kumbe Kenji yavuye yihuta cyane. Kenji yavuyeyo kugera ngaha. Chris we Kenji yikanzemo. Abantu bari gukina nabo ntabwo ari abantu basanzwe. Cyaka kugira ngo the son of a bitch unshakire iki cyana cya maraya cyakoze ibi ngibi. Cyecakire cyaka kugira ngo ukinshakire cyana cya maraya cyabikoze. Ndetse cyako afite igitekerezo cy'uwabikoze. Uwabikoze nshobora kuba muzi. Ati uwabikoze nshobora kuba muzi. Tena ntaranga Fandi aranga. Kumbe Kenji ko yagatashye gutya. Yatashye imbaraga ari ntazo. Kenji Officer Kai. Fande Kai we. Chris was a good man. Chris yari umugabo mwiza. I'm sorry for your loss. Wihangane kubw'igihombo wagize. Koze ni Kai. Gabari maregera imbere. Yagizanga kuri lieutenant. My apologies. Mbabarire. My apologies. Kiri cya lieutenant ni kigabo cya gikuru kirekire kugira ngaha yageze kukazanga niyo Chris yabaga yibereye. Umugore we ngo yibera ku karere umushinza cyaha. Hari umugore waje ku ruhande. New guy. Ye mugabo mushya. Hey new guy. Look. Reba mwana. This kind of thing is not easy. Ibi bintu ntabwo byoroshye. Kandi unyizere kuko nabinyuzemo na mbere kose. And Chris was a really good friend of mine. Njye na Chris twari inshuti. Not only that, we fought crime in this crazy town for about 15 years. Ndetse kandi twarwanye muri uyu mujyi imyaka 15 yose. Biragoye kwakira nyine katakira ahangaha. Umugore I know that sometimes ndabizi ko it can be hard. rimwe na rimwe biba bigoye. Help too, to have someone to talk to. Ariko nanone bigo bikagufasha haramutse hari umuntu ushaka kuvugisha. If you ever want to vent or niba ushaka wenda nko gusohokana runaka ukajya kunywa agacyayi agakawa. that bar that he loves. Hari akabare nyine yakundaga uze kumenyesha ni umugore ari kwisabira gahunda. Sure, thanks. urakoze nyine. All right, don't stay too late. I'll see. Ntuguma hangare rero ngo bwire. Hey, wait. Ubwo tuzahuza yewe. You like sushi? Ukunda kanyanga? Sushi. Kanyanga ndayikunda cyane. Nza ahantu nyine twajya kuyinywera sushi. Toga chazo kanyanga. Do. Amazi nyama ariko iramena chawo. Yege. Bamwamo. Umugore w'umusinzi. Ni keza. This place is great. Hano ni heza. It's a nice restaurant. Dati ni restaurant nziza. Wigeze ugera ahangaha cyane se? 4 times. Inshuro nkeya. My friends. Ndi kumwe n'inshuti zanjye. Fish company. And ukora nyine company icuruza amafi. You know, friends. Nice. Ni inshuti nyine aho ngaho. Yeah. Ni Kenji. So I noticed
The ring on your finger. ko mbona se kandi impeta aho ngaho ku kaboko kawe ku gatoki. I have kids. Data narashingiwe mfite abana muri Tokyo. Wow. Okay. Uri umunyamahirwe ni umugore wanga. Maybe I'm lucky enough. Ahari wenda ndi umunyamahirwe cyane ahubwo. Data uri umunyamahirwe. You're lucky. I don't really have kids or much of a Ntabwo nigeze ngira abana, nta muryango munini mfite. all spread out all over the country. Bose bakwirakwiriye nyine mu gihugu hose. Don't have kids. Ntabwo ufite abana kandi. Maybe someday. Ahari wenda nzagira abana. Right person and Nimora n'umuntu muzima nyine. taking too much doesn't really allow. Gukora cyane nyine ntago. Kugira ngo abana nzabagire. Ngari gukora cyane numbaza cyari gukora. This is good. I'm glad I like. Kani keza sha. Ndagushimiye kubyo watumije. Umugore bahuriye kuri station ya polisi. Kenji. I can't believe Chris is gone. Ntabwo nakwizera ko Chris yapfuye. Yeah, I kind of just try to distract myself from the reality, you know. Nanjye ndashaka kwiyobya ariko nkajya hirya. Ariko nyine ukuri nabuze umwunganizi wanjye. A little bit. Nakuranye na Chris 15 years. imyaka 15 yose. It's been rough. I'm not gonna lie. Ndetse kandi biragoye ntabwo nakubeshya. Yeah. He was the best. Yari uwa mbere nyine Chris. He really was a good man. You know, Yari umugabo mwiza. Yahoraga atuma nseka. terribly wrong, and he would find. Byaba ari ibintu bibi. Smile. Wahoraga umubona arimo aseka gusa. You have any funny Ntabwo memories? wamubona nyine ari wa muntu nyine wakunje isura. The bar. He took me. Hari akabari nyine yanjyanyemo. The bar. Akabari. Yeah, we had some good times there for sure. Twagiranye igihe cyiza. Uko byagenda kose. Asked me how I was doing, and you know, Yahoraga mbaza nyine uko meze. and then Hari umuntu nyine uhora cekinga areba nyine. to have somebody to lean on. Yari umuntu wakwishingikirizaho To him with my problems. mu gihe waba ugize n'ikibazo. Now he's not here. None ntabwo ari ahangaha. Ikibazo. There, just like I said earlier, Ariko ko nabivuze kare biroroshye. if you feel Uramutse ukeneye umuntu like you need someone to talk to, wavugisha byibura have sushi or have a drink at that bar. mwakaganira nyine kuri iyo bare yakujyanye cyangwa se mukanywa ka kanyanga ndahanga We gotta stick together. kandi tuzaguma turi kumwe. To Chris, Ku bwa Chris rero. Ati ku bwa Chris. Baje kunywamo. well, thanks for dinner. You're welcome. Wakoze kubujya kurya You made to my car. It's really nice. kandi wakoze no kunjyana ku modoka yanjye. どうもありがとうございました。Yego yego yego. Cool. Yavuze ikiyapani. Hey. Uvuze ngo iki? Thank you very much. Urakoze cyane. I like that. Well, Genda bikunze. Nawe urakoze cyane. good night, alright? I'll see you at work tomorrow. Gira ijoro ryiza rero tuzahura ejo. Umugore yarerekereye. Kumbe sasa Chris nawe yaje mu modoka ye. Aratangira ni Chris. Chris ni Kenji. Kenji. Yaratangiye. Chris we yagiye. Chris ntakiri mu bazima. Yerekereye kare. Kenji kwa kari kwa gatashanga. Ni Kenji. Gake gakeya. Kenji ukakomeza gutya arimo arakatakata mu nzu y'eshaho nini. Ni icyumba cy'abatari ariko kinini. Jangaha yambara ipajama kubitemo neza. Gake gake. Gira ngaha yaraje afata agatelefoni ke akatakatamo gake ava hakurya agaruka hakuno. Ay kanyanga yanamuhaye taza kugira gutya yikanzemo wa mugore miho yamugezeho asa nk'umugabo none akaba yarayo na sensei yikanzemo nawe それで隠れてるつもりか。 gakeka ntago nzi kuri ahangaha se sha こそこそ隠れてないで。 ntukishe nk'imbebe iri aho ngaho sohokayo sohokayo ndabizi kuri ahangaha kumeko karahari ngo hakurya nguwo hari aka Kenji hakunanga Kenji gwidurukira gutya yahindukira gake yikanzemo ye 俺を殺すためにわざわざこう。 waje ahangaha inzira yose kunyisha sha wazanye no kunyica
随分時間をかけるじゃないか。ariko se ni igihe kingana iki ufite mu biganza byawe no kwihangana? Wagurishije umuryango wacu muri Osaka wa muginga we, wica umuvandimwe wanjye mukuru, waramwishe. Uranyumva neza? Uranyumva? Miho avayo, miho avayo. Alaka turyoherwe tayari, reka turyoherwe. Banyinkota akurayo. Oya kuna ngaha. Banda ricangara banzaka. Jejeje. Miho naga hakurya. Nyinkota. Daka. Kenshi kuri miho. Baga. Bagamo. Toto Nihon ni kaita to. Bangaha usubire mu Yapani. Nona. You lost that right when you... Umva we, wavuze uburenganzira bwawe bwo kuba wanyica. Naguhaye buri kimwe cyose. Uranyumva neza? You stole the one thing. Ariko wanyibye ikintu kimwe. Human. Cyari kungira umuntu. Ikintu warakinyibye. You said... Waravuze ngo Revenge makes monsters. kwihorera bituma umuntu aba inyamaswa. Sibyo? Uyu munsi rero To become the monster I was born to be. ngiye kuba inyamaswa navukiye kubayo. Ati uyu munsi ngiye kuba inyamaswa navukiye kuba yari ipanga. Yavuyeho. Kenshi yarabaza kunanga. Kenshi yarabaza shaho. Miho. Miho yagiye hasi. Kenshi. Zebit. Miho yagiye hasi. Kumbe sasa. Niba ari Miho uri kubyibuka numbaze. Ukoranga. Tutuntu turabora bukuntu. Ni Miho. Kenshi aramwica. Ni wamwigishije shaho. Yamwigishije uko bafata inkota. Ko nuko bakora buri kimwe cyose. None aramwiciye. Ni Kenshi. Miho yagiye hasi. Kenshi nta mikino. Lecture rwa kirara. Bintu bikora neza. Kumbangaha dore umujyi. Dore ahantu hasa neza. Kumbe Kenshi ko yakajanga. Afite indabo. Chris we. My body, my friend. Kinywanye inshuti yanjye. My body, my friend. I miss you. Ndagukumbuye. Yajanga. Yashyize indabo ku gituro cya Chris. Ati ndagukumbuye. Thank you. Kandi warakuze. Yaje gusezera Chris. Uvuze ngo nicyo gihe ngo yisubirire iwabo. Asubire mu Yapani. Akazi yari aragasoje buriya. Ko nabonye Hirose bamwica. Bibeze bite? Mugabo yaramanutse. Mugabo yarerekereye. Kumbe twasubiye iwabo ni mu Yapani. Kuko twasubiye iwabo. Haruranga. Umuntu agiye kubeshya rero buriya. Ngo birebera ku ntoki ze. Abazikata katazirebesha hirya. Bad idea. Herowe. Cyari igitekerezo kizima. And he caught us. Ndeteka bwa nyuma. Paradufashe. Is this what you want? Ese nibyo ushaka sha? Well, what we gonna do? Turakora iki rero? What is the plan? Mpango ni uwuhe? Ni Hiro. Turanga. Something. Wakabaye ugira ikintu ukora byibura. Be honorable. Hiro ari kumwe na za nshuti ze. What are you looking at? Urandeba iki se kandi? Wakabaye ukora ikintu byibura cy'icyubahiro. Say something. Kiri cyuvuga. Something. Icyo uvuga byibura. Serious? Uri serious? Serious. Ko turanga. This thing is all the time. Aketse byibura. Kuna kabena kumenya igihe cya kera cyane. You're supposed to be the smart ones. Wakabaye byibura utekereza nk'abantu bari smart. I don't know what I'm gonna do. I'm just following. Sinzi icyo gukora gusa ngenda kurikira. And he could say something. Nta kintu yavuga, nta kintu yakora. That was easy to say. Yeah.
byari byoroshye kuvuga kweli. You give me all this riddle and that way and you say you're in. Aho ngaho gusa I don't want to be in here. badufunze nanjye ntabwo nakabaye ndahangarika nshaka kwigendera njyewe. So are you in or are you in or out? Urimo cyangwa nturimo? Wowe niyo mahirwe ya nyuma, mahirwe ya nyuma kandi Serious? uri seriye kandi gisaza kiranga You can't do this. ntabwo wabikora. You say? Yeah. biroroshye kubivuga nyine. Yes or no? Urimo cyangwa ntabwo urimo? You give me all this riddle and that way and you say you're in. I don't want to be in here. Ntabwo nakabaye ndahangaha. Yes or no? Umva we mbwira urimo cyangwa ntabwo urimo? Yego Yes. urimo. Yego. Come on, jump. Go. Simbuka rero, simbuka uvuge ko urimo. Uvuge ko urimo. Yego. Tugaba turanga kuba fande yavuyeyo. Muranyibuka sha, muranyibuka. To LA. We'll never see Japan again, let alone see daylight. Ngiye kubasoza rero Los Angeles, ntabwo muzongera gukumbura Ubuyapani na rimwe na rizima. Ngiye kubafunga. Ndabibye rwose, ndabibye neza cyane. Mushaka muzavuga muti yaratwibye. Icyaha ndanacyemera ko mbibye. Nuko kagenza rutero rwa kirara. Ndabakunda, Imana nikomeze kubarinda, nitabarinda mwirinde murakuze. Nawe ubutaha.